Petir. Terus pecah terus. Terus pecah. Pecah. 2.000. Terus 10.000 petir kak. Kakek. Ampun. 10.000. Jadem. Gagal bayi mah buka pabrik sepatu. Nyaingan long raj. Ampun. Sekarang mah saldo tinggal 3.000. Rungkat be rungkat. Minjem ke sadinya. Yang minjem ke budak ke alasana. Usaha. Apa lagi mam siapa poe. Tuh, Peggy lah, Peggy nyoa. Peggy. Halo, Peg. Assalamualaikum. Di mana ya? Di Jakarta. Tuh, hebat menu, nama gawe baik. Baik. Kurang di imah baik. Punten imah Peg ke? Kumaha ngomong naeu, Peg? Punten imah. Boga cacakalan tuh, Peg. 200. Gen biasa gen mam aing sia nya sorang anu aing hirup kapurimeun Pegi. Gen mam madenya jadi manusia silver siang ngamen. Lampu merah. Mun diuk teh warna silver cempong. Peg, ya geuna 200 mah aya teu. 200 bae. Aya. Aduh. Nuhun ya. Emang yang penyelamat aing Peg demi. Emang bener-bener ya nama batur teh lain batur nya Peg. Halo Peg, guys, pokoknya mah aku padamu Peg, lope. 3.000 3 kali, 3.000 3 kali. Tumben-tumbenan ya tadi ya, aya naon ya, aduh, mata watir ya. Ya apa pindah Pak, enak nih, iya ngobrolnya euy. Oh, kali ya. Jadi kieu Pak, udah rek kebun 100 bae. Waduh, kerja kos kieu, waduh, siap leduk. 100 Sepi, dah aing. Enggak tuh panjang gini Pak, 100 bae orang cuma duit teh. jaminan naon. Apa yang geus Pak? Tuh, HP kos kieu mah cuman mampet kucing. Geus ya, Enggak tuh Pak. 100 bae. Nah, Ini sekarang langsung balik Pak. Makasih Pak. harus menang duit mantap siap. Yoga. Terus Pak, bila Pak. Oh, tadi Siap. ada lampu. Ya. Kirimna kan Dik. Biasa kan nomor dana. Sia, jeung depo. Itu compong. Aing ngen mam. Oh. Peg. Siap, nya sorangan aing hirup sorangan deui. Beureun mau. Aing mau jadi sedih Peg. Lu caritakeun Peg aing geus sedih. Kirimkeun Peg ka Danau. Bagas. Makasih Peg. Assalamualaikum. Muah. Sia dicium. Pada. Iya. Transferan asup cuy 200. Peggy makasih. Ini notanya bang ya? Halo Peg. Oh iya asup. Makasih Peg kok. Geus kayak mun aya rezeki koin gantian Peg. Geus kayak aing rek meuli mamlo aing can mamsyot di SD. Aing ke Padang Laut, Padang 12 biasa. Assalamualaikum. Peggy pala. Padahal mah aing dan depo maning. Depo. Main lagi. Bet berahanya inya. Bet 5.000 bising bae, JP.
Main beli tah. Pabrik Tusmi jeung jama-jamana. Ayo bah. Pecah. Mantap. Alah, kalian deh. Udah. Kalian 1.200 pecah. Rumah warna pelangi deh. Ampun aing mah. Udah, perungkat bae. Ngebae dah. Cacing. Betna turun-turun lah. Ngeliting. 100.000 bae. Ageh terus. Alah. 2.000. Kalian aja gua. Udah. Ngebae 100.000. Gini dibere 3.000. Tagih aya 500-an deh. Rungkad. Ampun aing malah. Jadem. Menang deh. Minjem ka sadeui ya. Tara ge dikirim si Peggy 200. Tadi ngabobodo deui. Untung si Peggy percaya. Padahal main tingin main Depok. Anjing rungkad bae. Ampun aing mah hirup teh. Ada gadekeun bae motor gitu. Geus kopi. Tanya. Heueuh. Pak Agung blok. Mun gadean motor teh. Agung. Aya naon? Tumben-tumben ka dieu. Biasa bae dah. Yang ulin bae ka dieu. Ada kopi. Henteu pada. Yuh, bunga siam bleduk. Bagus, Pak. Boleh. Oh iya. Boy. Kopi, boy. Non, Pak. Nien kopi. Oke. Saya tahu, Pak. Anakku ber. Lain. Terus saha? Ajudan. Saking tinggi deh, pas gitu. Tambelang. Karunya kelumpangan sorangan. Diingo. Aya naon? Aya kopi. Pak, ya. Bagus. Ya, kopi. Boy. Non, Pak. Ieu geus putih. Bayar balik. Ya, Pak. Temen, Pak. Tapi Ya. Boy, hati-hati ya, Boy. Oke. Sen. kumaha ya kumaha aya naon ya naon. Jadi kieu Pak, urang teh dieu karena ngadekeun motor, teu mulai usaha. Arek usaha naon? Karek usaha lele, Pak. Ada persipasi produksi bleduk. Tambah cicing di imah pada kegiatan usaha lele bae. Tinggal menghasilkan Ada dari sebelah. 1 juta. Oh, yang besar tuh kias nyokot. Tuh, Pak Bos nelpon. Boy, Halo, Pak. kaget boy. Bayi mah. Oke. Suruh nyokot duit malah diu. Dia terbang di motor Pak. Gue numpang banyak. Motor kerja. Awas tak. Naon sih lah.
Suaman. Kita. Kok. Ya, duitnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tah. Tunggu Pak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. Pak, kuncinya Pak. Gus. Ini sih Pak, balik Pak dah. Gus pun gitu Pak. Biasa nemen selamat ya. Pak. Assalamualaikum. Pak, kunci motor Pak. Ih, gitu kaget. Oh, aingnya. Pak, kunci motor Pak. Siap. Pocoy. Depo maning, maning depo maning. Lumayan. Depuna 500 beda. Kela 720 bela. Bising beng kayak menang 70 juta, 770 juta. Sia. 770 juta. Bising bae aing nake enter admin. Kayak menang itu. Telepon lah si cara. Mangka transferkeun ka dana. Halo Jar. Biasa tuh Jar. Depok. Saldo nu berapa deh? Tuh, pas nyoba 720. Anu berdana? Di dana. Duitnya sih. Ke dutan di dia bae. Ada sih duitnya. Siap. Kasih Jar. Yuk. Hilang masih ejar transfer. Aing geus gregetan teh. Aduh nyusian ke saldo ya. Jackpot gua. Kita saldo nang begini bro. Jar, iya kan asup ya. Makasih ya. Baik apa? Bet berapa? 10.500 PA. Bising B menang 10 miliar, 510 miliar. Sia, ribet emen. Sepukan mah menang ayah. Lah. Tah. Sinyal teh ampun aing mah menang 10 juta teh. Cih, ini menghubungkan ulang. Sinyalnya kan sih? Kayak saldo cek. Duh, aing mah login deui, awal deui. Cik gini saldonya berkurang. Oke, aing cek online admin heula. Cek heula. Kak, geuning sia geuning margin teu. Kak, kenapa ya? Ini kok saldonya hilang? Kayak dia. Jadi balas pisan. Poin apa ya? Kak, admin, ini saldonya berkurang. Kamu yang ambil ya? Tadi balas dah. Tungguan dulu sih ya bahasa Sunda. Tungguin dulu kak sebentar. Lagi gangguan. Ordeng 55 gangguan banget. Kita asup deh. 2 jam gen. Kemain lapar. Mamur. Dengan tuh. Juga nih perut sukron. Ngecek. Saldonya untungnya kembali. Main hur. Biasa berartinya. Besok 10.000 hanya Nah. Petir.
Petir. Petir. Aduh.